Yes, hello everyone again. I am Mr. Suzanizere ko meze neza amahoro y'Imana abane namwe. Turi hano kuri Kigali Convention Center naho tugiye gusoreza igikombe cy'isi mu rwego rw'amagare. Byari byiza uyu munsi none rero ni final, it's final. Wow mu rw'imisozi igihumbi mu rwatubyaye, ariko ubundi murayibona gute urw'imisozi igihumbi rwongera rukakira ikindi gikombe cy'isi my dear. It's very better. Rero ngiye Mr. Birori ndahari kugira ngo mbageze uko bimeze. Nahigereye kuri sera hano kuri Kigali Convention Center n'ibisanzwe murabizi ntabyo kubatenguha mu kanya ni live stream, ni vuba my dear. Ni vuba sinibaza niba utaragera hano kuri Kigali Convention Center agiye kubera ni finali ya UCI World Championship n'irushanwa. Oh my god. Reka none dukomeze kwegere aho bibera, like turebe ese bimeze bite, byifashe bite, turebe abakinnyi bo bimeze gute, like uko bakira abakinnyi, uko bavivura ko bagiye. My god, ni byiza, ni ubukwe. Yana byashimishije cyane taninga none nyine bereke byashimishije cyane. Ngira ngo niba ukiri mu rugo rwose ngwino kuri Kigali Convention Center wirebere. Shuwa Uzuminga zumuyihore. Wow. Amashimwe cyane kuri Team Rwanda. Ngira nkuko muri kubibona iriya ni Team Rwanda, n'abasore bagiye kuduserukira hano mu Rwanda, bagiye mu kanya kwataka igare. Uriyumvute ni mu rugo kugira ngo mbanze mbereke uko bimeze hano kuri Kigali Convention Center. Wow. Banze mbereke Muvuma, akanyamuneza ni keshi cyane. Karadiyo yacu bikore manu, bikore. Sure. Uyu munsi Wow, that's very good. Kanze nguhereza. Bro, uravuga iki cyangwa se urabibona gute kuba UCI yakiriwe mu Rwanda, urabibona gute? Man, ni ibintu birenze byatanje kabisa. Urabibona gute wowe kuba UCI? Nanone dukomere amashimwe cyane Team Rwanda. Cyane byiza man, ni byiza tu. Twabishimye. Turabasaba kuza mwese. Yaba umwana, yaba umumama, yaba umupapa, yaba umusaza, yaba umukecuru, twese turi hano kuri Kigali Convention Center.